Maya po oras labuat Kapampangan. Migbali ko kayang kisambana ning San Guillermo kaya ni Bakulod. Para kayang kaya katamong kadinalan ana mapulo tatlong tagalugan video ne. Pagkumpisan ko na ing mumunan dili munikala ning red gueco ne ating manong na sombrero. Ing sombrero tagalugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan ing kopya. Kopya ya mo ine. Ing katukino ing migmundikalay Louis Basilio. Ing indam na naman kanong amano pagmamahal. Ing pagmamahal tagalugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan ing lugod. Ing tutuki Ibim de los Reyes yang migmundikala. Ating amano na biglaan din naman chicken Tagalog na itang biglaan na rin. Mas manayon nyo kayong Kapampangan yung Piraglian yung katukina may libatan niya kang Rodel Carlos ating amanong kayang dindam Mita Pilok yung Mita Pilok tagalugan niya. Mas manayon niya kayong Kapampangan yung Mita Lingkibi o kaya Mita Kid yung tutuki yung migmunikalay Ian Manalo Salenga ating tindam na kano Meudlut din tagalugan niya yung mas manayon ng Kapampangan Emi Balaos o kaya Eme Laos ing katuki ing migmunikala i Des Luzong ating amano Kapalaran yakbalo yung Kapalaran gagamitan kaya naman dapat din Tagalog gagamitan para kang Des ing mas manayon ng Kapampangan kalma wapin naman mas manayon niya pinatay yung kalma yung katukin ay Conrad Yutok yung migmunikala mas pagdalanan o kaya pagdaanan yung mano ko ng kingdom na yung mas manayon na Kapampangan daralanan yung Taulindili yung migmunikala i Philip Lagman Banyes ang Philip ini ating maano Banlawan pin naman tagalugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan ng luglugan hindi tanamo baluin patsya Kapampangan tamo may pangapampangan tamo yung kaya katamong anak yung kaya katamong apo itala sana panagalugan paragulantalang Kapampangan biasa la rin Tagalog kayo pigagan na kami kung ka mag-aral no rin biasa lang Tagalog biasa lang English ito kala salamat kaya kayungan with tamungan.